Hagalay trek unailar arajar arpun rio ke belakak bahai kedur kemat kela kawang petrol bom hak office trekam jangan Meghalaya State Pollution Control Board kabadan halum pengat Shillong. Kani kejingja kelajah ke porkat arch pawa mensni ke belawan rakyat kejing siir ke bajur yakinong tre jangan ke office. Kat kum kakai pot ke benengkong apen i bagani kejingja kelajah haba arhut kirunar kilawan syakane ke pelau jangan ke office de ke skuti. Kila kawang artili petrol bom shkene ko office trekam jaka Meghalaya State Pollution Control Board bat pet krat nagene jaka. Hagene kejingja kam shimladan kanu kejing mensau na kejingja basmusi ginong tre rekelawan ra kejing syap tiang ba kejing siir amar kalaja ha kapor badang long tre. Nageleng ki pulet jaka tanal lain kra adin li ojing tip gene kejingja kelalet mardor shkene jaka ban sedang ya kejing toket ke babenia bat banwat ke badan keti hakne ka kamrunar. Kadkum kejing betip ni gibor pulet ke dal tenrai hello kene kejing ja 48 tip ba kadang don hapdeng kejing toket. Ki pulet kila penlong ya kejing toket ke bagan tebru ya ka jing kemi ibnia ki footage na ka CCTV ban lum ya ki saki ke badan kam. Kad ba kejing toket hello kene kejing ja kadang ya chakmat. Yang ni mga Dr. J.H. Hermang, Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board. Teman ni hakapor kar arch pawai ay ngadang mi nang ni na office bandai attend meeting siapa inspection siapa barnihan. Andang layak nang ni mi nang ni dapoi station room kumto ya si sanch permanent ngayak phone office ba dang jingjia ka basusi ba kidan ki riurunar ke bami thu dur kirawan kawang petrol bom ngai artali kumba pili ko bai tu ko bai de room hadin nang tu ngawan phai na sini andawan phai sini kidan ki briu ki bai i mar khamat ki taki briu han reklem da poi berkhat tinggi dan ni CCTV jongi hang ni ru ke bapan i ngiyok ban ring ar ke taki briu han rek la tap dur khamat mla su bani tu tolong nak taka daw tinggi rum la ban i tu ki han rai bani iman hang kapor bangami kila dan lupa sini han rai briu budan jing trais ni pentip sai lanu lekan munda bhi ka kabu kalau ngaba ula dan he jung trais ni tinggal lodge complain apa lem khra police station makir kelewan ko bhi ni forensic team gila dan hang ni ta kajing toki kan ngai khmat ngam la ban ngai Kakun CCTV footage ke hatu ki beri ki wanda ke ai. kakun gaji sources bengi anang ni ki ong kita ki beru ki wan ki artali ki skuti arngot hagawai ke skuti hendai ki barung sini kat kumala ban capture na CCTV jongi kita arngot nang ni guru ki be cetai hang teh kan dong ibat bam dan beru ki yo thang yo so andai kala dep thang to kan dong saya berat sini ke Pak, tu pi kai try ka daw pala ban ong no bakin wan kwang petrol bom han tu dega jing penlong ya ka public ring jong serismen men hakani hang te po lom Salman. ngamla ban dong dikena hadu kata-kata nama kajing tokit kadang ya sekaman tende sem dem tim nama ngem ju don dapat ki breu te yo kadang ka connection ngam tip ki kata ngam ban au Tu don ban sao eh. Mungkin bersama dan bawa ai ngoi belai hendrai kateh jika basuk nyongi be senior scientific assistant te lajan ngadang ni Dan jing dulu ri kot kisla ni tiar kita. mungkin na ya tamton kia long kia save barakoi tolong ta bak hadu kalau balen dia target di office jeng gi bapli ba lui bom tane ai ki dan gi tim gi belaj sai la dai kata kata wain ki dan gi police ki dan gi DC of bapanjai bancu target di soft target kalau ngai ai ka bamla ban penkesan kan